Abareyo muri hehe? Abareyo nimuze mwicare tuganire, nimuze mutera agatebe hano kuri TV2 Live Rwanda hanyuma tuganire. Uyu munsi kuri RBA bagiranye ikiganiro n'umuyobozi wa Rayon Sport witwa Murenzi Abudara. Yatangaje ko uyu munsi urimo kurangira, ubwo ni saa 6 z'ijoro, bagomba gutangaza umukinnyi mushya wa Rayon Sport. Yavuze ko Rayon Sport ikeneye abakinnyi babiri, umumediateri ndetse n'umwataka. Abo ni abakinnyi babiri ekipe ya Rayon Sport ikeneye, ndetse yavuze ko barangije gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Igisigaye nugutangaza. Abareyo muri hehe? Abareyo nimuze mutera agatebe hano kuri TV2 Live Rwanda hanyuma tuganire. Dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu mugoroba. Ekipe ya Rayon Sport yo iri gutangaza ko Ferwafa niramuka yimuye iyi Super Cup ntibe bakayimurira, ntibe muri kuno kwezi kwa 8, bakayimurira mu kwezi kwa 12 mu kwa mbere. Ekipe ya Rayon Sport yatangaje ko ititeguye kwitabira iyo Super Cup bazaba bimuye. Ayo niyo magambo Murenzi Abudara yivugiye, ariwe perezida wa Rayon Sport. Amakuru ari gucicacana hirya no hino nuko umusore witwa Ruboneka Jean Bosco n'umusore witwa Jean Claude niyo mugabo muramuzi. Aba basore ku mugoroba nari natangaje mbwira abanyarwanda ko aba basore bagomba gusinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko amahirwe ari kugenda yoyoka. Ahubwo aba basore batangiye kuhwihwiswa no kwerekezwa muri ekipe ya APR. Ndagira ngo mbabwire ngo ekipe ya Rayon Sport muri iyi minsi ifite amabanga adasanzwe. Kugeza kuri ubu nta muntu n'umwe uzi umwataka ekipe ya Rayon Sport yasinyishije, nta muntu n'umwe uzi umumediateri ekipe ya Rayon Sport yasinyishije. Ubu natwe hano kuri TV2 Live Rwanda ntago tubizi. Ntago tubizi. Abareyo muri hehe? Nimuze mutera agatebe hano hanyuma tubabwira amakuru mutasanga handi, amakuru mutabona handi, keretse kuri TV2 Live Rwanda Sport. Niba utari wakora subscribe, genda ukore subscribe. Niba utari wakora like, share na comment, iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ugende udutera inkunga uko tuzajya dusohoye ibiganiro bizajya bihita bikugereraho ku gihe. Hari abakinnyi benshi bavuzwe. Umwataka wagomba guturuka muri Uganda ngo aje muri Rayon Sport. Hari umwataka wagomba guturuka i Burundi. Mbese ibitangaza makuru byaragiye biraducanga, abanyamakuru baraducanga. Ngaho bakazungu baravuga ngo baruboneka baraza muri Rayon, ngaho abandi barazana abataka bo muri Tanzania, abandi baramanura abanya Togo, abandi baramanura abanya Espanye, abandi baravuga mbega Rayon Sport, abandi baravuga bo uriya musore wo muri Gohomaria, abandi baravuga mbega, bavuze ibintu byinshi cyane. Narayo ubwayo irimo iraducanga, kuko mukanya Murenzi Abudara amaze gutangaza ko bafite umukinnyi, ko byagenda kose ngo bitegereje muri Sekafa. Birashoboka ko nawe ari kuducanga, ari kugenda dukubitamo akantu kugira ngo dukomeze tuzengerere hanyuma dushiduke
bakubise badutsinze igitego cy'umutwe, ariko ndagira ngo bamenyeshe ko iyi Rayon iraryoshye. Inshuti, iyi Rayon iraryoshye. Abareyo muri hehe? Abareyo muri he? Iyi Rayon iraryoshye cyane, n'ubundi wakunda yakunda Rayon. Iyo ni indirimbo y'Abareyo Sport, ariko iyi Rayon Sport iraryoshye cyane 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 cyane. Ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru, ekipe ya Rayon Sport ifitanye umukino na Matare United. Ekipe ya Rayon Sport ifitanye umukino na Matare United, kandi nibwo izagaragaza umwambaro izakoresha muri Rwanda Premier League 2026-2027. Uwo mwambaro twamajije kubisobanukirwa ni uw'abakinnyi gusa. Imyambaro y'abafana ntago bazayimurika ako kanya, ariko n'ubundi y'abafana y'abakinnyi ntago izaba itandukanye kure n'iy'abafana. Ku munsi wo ku cyumweru twamenye neza yuko aribwo ekipe ya Rayon Sport izereka abafana igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Ekipe ya Rayon Sport yatwaye itsinze Gohumaria igitego 2-1. Turabahamagara rero mwabafana mwe abari Burasirazuba, muzamuke muze gufana ikipe. Ikipe ni iyihe? Ni Rayon. Ikipe ni iyihe? Ni Rayon. Abari Burengerazuba muzamuke mufana ikipe. Abari mu majyaruguru mumanuke. Abari mu majyepfo muzamuke muze dufana ikipe. Abari mu mujyi wa Kigali, kuko Rayon irabakeneye ubu ngubu, irabakeneye kugira ngo muze kuri stade. Murabizi ko ari amafaranga uzaba wishyuye, uziko ari amafaranga ya Rayon Sport. Ari amafaranga mwishyuraga kuri Sekafa Kagame Cup yari aya Ferwafa, ntago yari aya Rayon Sport, ariko aya araba ara ekipe ya Murera, araba ara ekipe ya Rayon Sport. Niba wifuza gufasha cyangwa gutera inkunga ekipe ya Rayon Sport, ngwino ku kibuga ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 12 nibwo match izaba itangiye. Niko ntekereza, kanze ndebe ku itike mfite uko bihagaze, ariko urasabwa kugera muri stade nka saa 8. Saba kugera muri stade nka saa 8, ukabanza ukarya show, ukareba uko bizabyifashe, hanyuma ku isaha saa 12 hanyuma akaba aribwo umukino uzaba utangira. Umukino uzahuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya Matare United. Bareyo rero, Bareyo nkunda, Bareyo nshuti zanjye, Bareyo babyeyi banjye, Bareyo bapapa banjye, ndagira ngo mbabwire ngo ntimuyobye. Uyu munsi nibwo Rayon Sport iratangaza umukinnyi. Mukanya turaba duhari imutangaza, natwe tuyabatangariza, ariko ntihagira ababayobya. N'abakinnyi babiri ndi kujya kuri YouTube ya runaka nkahita mbonaho barapostinze, nkajya kuri YouTube ya runaka nkabona ntihagira ababayobya. Abakinnyi Rayon Sport igiye kuzana nibanga, nta muntu n'umwe ubizi. Twese dutegereje saa 6 z'ijoro. Aba bari kubabwira ngo bazanye Zandani uzikuye Zandani? Nta Zandani zihari. Twese dutegereje saa 6 z'ijoro nibwo turamenya abakinnyi ekipe ya Rayon Sport iraba yasinyishije. Rero tugaruke mu kanya ku isaha y'isa 6 tubatangariza abakinnyi cyangwa se umukinnyi Rayon Sport iraba imajije gutangaza ko imaze gusinyisha. Murakoze, mwari muri kumwe nanjye Himbaza Claude. Ikiganiro ni TV2 Sport kuri TV2 Live Rwanda. Murakoze cyane. Ciao ciao.